Naravno želio poručiti pojedincima. Evo veliki jedan pozdrav za moje ljude, dobre volje i za moje pratioce kanala TV Produkcija Mujke. Evo danas je malo jutrošnje polaganje ovcama, janjadima. Zime, ako malo ima, malo nema, ali dobro je kako kažu stari ljudi. Evo vidite, polaga dobro, to su nisu baš velike jasla, mala jasla, dobro, kad se budemo prošli napravit ćemo šire, bolje, jači. Ovo je samo za početak. Evo pogledajte kako se to polaže. Čuca. Čuca. Čucka. Čuca. 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 Čucka. Čucka. Čucana. Čucka. Čucka. Medvide. Medvide, mali medvide. Čucka. Grci. Grci. Čuca. Čuca. Čucka. 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 Naravno pozdravljam ljude koji su ošli zaposleni, sve ovčare u Bosni i Hercegovini i van Bosne i Hercegovine. Naravno želio poručiti pojedincima što se tiče Robinsonovog videa, nešto ovako, onako, nešto 120 maraka sam vidio tamo nekoj komentari su. Samo ti zamisli koliko je Robinson gore rane moj. Znaš sam možda odmah iza rata, ajmo reći 35 godina, nešto tako. A ti koji komentarčeš, naravno, ideš tamo gdje trebaš, naravno, koji svaki drugi koji ružan komentar upući. Jer Robinson je čovjek. Gore od Divljine, on je navikao gore, a ne neko lapca, nešto 120 maraka ovako, nešto penzije ovako. Ma čovjek je ostvario sebi uslove, balan čovjek ima, ne znam, prilike na možda 12 ribnjaka, tako, bazena za ribe. Onda sam vidio da još jedan pravi čovjek. Onda kad sam ga pitao, kad je on pravio plastenik, koliko prozora ima, ima i taj video, naravno možete pogledati. Imam TV kanal, produkcija, imam YouTube kanal. Onda vidio sam da ima pojedini ljudi, nešto bla bla bla, ovako, onako, naravno, morate vi napisati da god dođete, ali svaki, sve ima u svoje vrijeme. Gdje ćete završiti? Završit ćete na posti. Eto tako, da znate za Robinson, znači Robinson je tiče nas je uspio čovjek. I bio sam kod njega, primio sam i savjeta malo i šta kako i rekao je da će na proljeće ko voda pokazati kako se kalemi voćke i tako to. Onda još nam ljudi malo fali do 1000 pretplatnika, ajmo požurimo, koji niste vi pretplaćeni, gledate me,
molio bi lijepo ako može da me pretplatite, ako ne može, može moj. Vidite, meni znači puno, vama je to malo, meni znači puno. Čucka. Pozdravljam tamo Gluhu, Bukovicu, Vlašić, taj kraj ispod Vlašića, Višnjevo i te tamo ljude. S ovcama, naravno, koji skupre sa haketa jednog. Naravno, jednog zajeda iz potoka što ima oko 350 marvi. I naravno, eto, pozdravljam sve ljude dobre volje. Dobro ranioce. Eto, pozdrav iz naše daleke srednje Bosne. Eto, ljudi moji, pozdrav, pa vidimo se u sljedećoj reportaži i epizodi. Pozdrav od Mojke.